Da mi je Jovana. Ne, čestita ja vama, Jovana. iznenadi me. Dragi prijatelji, dobro večer, dobro nam došli, pomaže Bog. U ime Bratstva manastira Ostrog želim da vam poželim dobrodošlicu. Večera smo se okupili kako bi ponovo pogledali naš film Tihi kutak Hristov i podelili nagrade koje smo osvojili na Međunarodnom pravoslavnom festivalu u Australiji Bizant Fest. Sa nama je jedan deo ekipe filma. Onaj drugi se izvinjava jer je na snimanju, neki su obećali da će pokušati da dođu pravo sa snimanja. Raši Bukviću je mnogo žao što nije tu, večeras je u Ljubljani, ima predstavu tamo, ali se nadam da ćemo se družiti opet u nekom skorijem periodu. Uživajte u filmu. Kada su me pozvali da učestvujem na tom velikom pravoslavnom festivalu u Australiji, bila sam ubeđena da ćemo dobiti neku nagradu. Ali da ćemo dobiti 3 glavne nagrade, tome se stvarno nisam nadala. Znači, za najbolju fotografiju u konkurenciji koja je bila neverovatna, dobio je Miodrag Miša Jelić za film Tihi kutak Hristov. Najbolja režija Radislav Rajo Jevrić. I najbolji film pravoslavnog festivala Bizant Fest 2021. je Tihi kutak Hristov. Rajo, obe nagrade idu tebi. Hvala vam najviše. Draga braći i sestre u Hristu, uvažena gospodo, zadnja rečenica koju izgovara naš mitropolit u filmu jeste: rastimo, neka mjera našega rasta bude mjera rasta visine Hristove. I to je suština cijele priče i našega bavljenja uopšte filmom, a pogotovo ovom vrstom filma. Svaki čovjek je pozvan na svetost, samo zavisi od toga kako ćemo da provedemo svoj život. Sveti Mardar je prvi episkop Srpske crkve na tlu Amerike i prvi naš svetitelj. Sada je to Libertville, gdje su njegove svete mošti, je mjesto hodočašća za sve naše ljude i ne samo Srbe u Americi i za sve Amerikance koji su gladni i žedni vjere Hristove. Hvala vam najviše. Svako dobro. Ja bih iskoristila i ovu priliku da se zahvalim mojim dragim kolegama iz Cineplex bioskopa koji su nam omogućili ovu projekciju večeras. I oprostite, ja imam još jednu rečenicu da dodam, posebnu zahvalnost. Pored svih ljudi koji su napravili ovaj film, moje filmsko iskustvo nije ni primaći njihovom, to su izuzetni profesionalci, kao što se vidi, jedva smo uhvatili pauzu da bi doveli Mišu da primi ovu nagradu i naravno neizostavno Delius film i našu sestri Ivana Kostić. Hvala. Biću još malo bezobrazna i zauzet ću još vaše vreme. Ja bih voljela kako bi moje drage kolege mogle da slikaju nagrade, da ih moji nagrađeni otvore kako bi ostala uspomena za sve nas. Naravno, dragi svi, pozvani ste na mali prigodni koktel ovdje u holu bioskopa.
Evo, tako sam dodala, ja ne držim. Živi zdravi. Imala sam divnog gospodina Raju Jevdića, reditelja projekta. Secondo, sì.